Kaj je tam not, Jaka? Kaj je tukaj not? Kaj pa je to? Tiger? Kako pa dela tiger? Kaj pa je tukaj? Kaj je tukaj not? Zebra? Super. Poglejjo. Pa tigerček. Kak tiger je. Hitro ga daj ven. Kako ga daš ven? Še z drugo rokico si pomagaj. Bravo. Kje je tigerček? A zebrica je to? Bravo, superca. Ja, tako dela tudi zebrica. Ne vem, če dela tako. Kaj pa je tamle? Tudi tigra boš dobil ven. Odlično, Jaka. Bravo. Super. Odlično.